Бүгүнкү обзордо Kia Sorento Prime 2017 комплектация Nobles LED туманкада 360 камера, төрт ВД, машинаның акыбалы жакшы, дөңгөлөктөрү жакшы. 19-235-55. Регистратор. Так, полный электропакет. Так, Carfax. Тройход, 4ВД, разводка. Машинаның чуркаганы 194 000. Задний камера, 360 камера. Машинаның жүрүшү жакшы. Так, подогрев сидений, обдув сидений передних. Отуруштардын абалы жакшы. Задний подогрев сидений, шторка. Электробагажник. Домкрат, баллон-ключ. Так, запаска бар. Так, ланшандары бүтүн. Машина Бишкек шаарында, просто можем, не оформлен.